Hey guys, welcome back. Kini ke video jangan la selempang ngam juyo ban ai jing su tim ta singi ngakwa ban su sabti yala dia ting ngakwa ban share lang bat pi. Actually ngadan sini sisnang ngam dan machine ngam dan sai ngam dan tiar ngam dan tar. Thang ba ngan su la ka su da ka kti. Te hang ni ke video ngakwa ban ong ye pi badau e u jat jing su bangin su habangi su da ka kti. The running stitch rungi laban su tangba kam kasapti shisin pong asin kamnum shan shislam te do e ujing su bangan pen ia pi knang ba kan long kumba su machine par uta uday u back stitch tem ta singingan pen ia pi kumno ban su back stitch ma te nang to padam ha kasapti kan ngan su te kasapti ru at the same time because ngarungan yo pong yo tau sabti and piru yo learn yo tau backstitch piang kumno na dai okay na try piru lak meni pi yo ban pe je jing so nomar play ba last lam pham ju yo ban ai jing so guys mta singi let's do it ngaru ngamong first time bangasu ikan dia tang ba as address the first time ngasu da u backstitch ngan pej hadu kat no ula ban ngan pen i phai phiru kumnu us kat no ka jing scam jong backstitch ngan pen i namar ba ha ke ka training jongi ngale ngisu ti us scam hi tembangam tip pada haka sabti hadu kat no ula ban scam na sedang habakut ngan sepet dala dapsu. So guys, stay tuned bat kani ke video jonga and learn kumno ban so you backstitch and ye kitu bam dan machine ki bam dan kor shiyeng kila lada ki dan sabti khun sabti khulung ki jan barim pila man so igi khun ye khulung ma namar khulung le kat no kan bam jan barit so lada pila ban learn no new backstitch so iki kun jang pi para jang pi whatever lada pi smart so yala deru and kumbaso mga ngarung smart yala demta nomor bunga haban lit pitbolam te lashis ni yale ka yale bana shnong jungi te tasni ngan so ya ka sapti and obviously sepet kumno kalong da kalong dengan sepong kata le enjoy hey guys ngalawan mere shakper namar bahayeng huri hurap lat tangka jengyam kelung rum sutu stau shu kumno banyakran so ngawan shnish pokper and ngat nyakran mat pishakper pet jing internet location dai. Anyways guys, thank you so much bapila ya support ya nga pila page iki video juga and minta ngakwa ban sedang no bansu kumdu bansu yo tau backstage ngko am pen EP and ngala kerke ban pendap yo sabtiru mala kwa ban phong. So guys, let's start. Hey guys, kene day ka front ngala dap cup shape triangle hang ni ban I design kendiat na front ni day facing ngala da place your facing mentangan su nak nang ni kumtu shani back new backstitch mah sedang bansu backstitch minta nani ngala da su MPE kumtu dai te menta pat na ini jingsu na ini tliu bangasu mena ni matan ni first point banga stitch na ini first point ngan dungbiang ngan sei pe ini hang ni ngala dap sayam tambah ngam num sei shu hai ni jaka in fact ngan sei sha ni shakmat kumtu te kumtu peti kumtu nang tapada nang tapat nang ni shani ladap menta pada ini ngaladap sayni mentangan dong biang nang ni nadien kumtu
ini pedang ngan sei ngan bush ngan dung syak mat jeng ini iksai ini terlai ini iksai ini de bencong pedang jeng ni terniabat untuk hey guys, ngaladap pansuk ti ladap su backstage yo new facing mentangan kela no yo new facing itu ngaladap kela and ngaladap su hamru kunju and tangan su saya kini kita bank yang tak pada su backstage yang kita bank join bat ke front bat ke back. Okay, di I hope lah itu kumdu bansu ya ke backstage ya new kamsu di sasupat nak ngan lian lek ban pendap wood ya kena seperti nama la kerki ban pong and sok okay dan terpeng dulu adab mantap pedang ngadang sedang bensu ya kini ki haming jong ki sleeve ngaklam ai sleeve kan ya ke sleeveless tanpa ngahap bensu iki edge kenang ba kinum like sai kita berobor ngi haban sui ma yu haming na ki edge learning ila ban ai piping hang ni pada nga ai deu haming. Okay, so nang tu pada pet ladap ni rendang design du internet deh ni V shape. Okay guys, ta pet kani ke sleeve ladap tim ta pedang so saya kini ki side ngan attach pat ke back pat ke front ngan pin chuai ki and then after that ngan se draw du chok namar bleba ban susu klam da draw du chok ru ngating yo kenriang so ngaban draw du chok kenang bangan buat yo ulan and kenang ba ke dress chung haru kan long bag. Okay, di bag katung na pen I try pila itu hi kumnu ba bansu yo backstage tenang ta pada ngan su wood kenang bangan yo bandap no ya kenika sabti and guys piru ngatrai pila kerki ban pet ya kenika sabti really complete ini ka okay. Finally ngaladap pansu ya kini ke sabti entah ngan su empat ngan pen EP kolong kumno tangan sepen EP deladap so guys pet ngan tangan ya lep pendap pansu you ham mentah. Okay, haming untuk liap half inci sepua and she inci sejerong maybe she inci tang ru ngila man liap tang bang shim hang tang she tang inci sepua she inci sejerong so nang tu pedang so hem you hemming jonga and tang sedap you hemming with ka dress ru kala complete. So let's do it faster. Done. The work is done. The dress is ready. So, minta pendapat PM kelempau saya deh. Buat daulong kontras kalau saya tu nrai kajing su pada kalong fine kalong ayu bahadai kalong best ada bam pau saya lada pau saya lah ICM nomor beli ba udah kontras kalau baik baik dapat kanu ke janru kelempau saya best deh layu ban pong ta kani ke dress. Dan ya nyepong tang ba menta lamit ngan pen EP ru sai ngan sepong sham step ngan pen EP kolong kumno. Hi guys, baik ala ada su ya kini ke seperti and
Ngaklem I baka don difference tak kerja ro daka basuh ti bat daka basuh machine. In fact daka basuh ti ro ka scam namar ba ngile do namar ba ngasu do backstage and lada ngasu do running stage kam num scam I ro am actually ngla try. So baru ba lada pikwa ban so dress yang lada pila ban so do backstage lani the running stage pila ban le rei berit ki gaps bende banai ki bah so I suggest you people pin le do backstage. Number backstage is the best stitches ban le ban su dakikti ladam don machine. Okay, so guys, I'm ready now and kind of take dress na. Okay, kita nak day ni design. So nampan kot nak ya kena video hang ni dan saya kendu bati ha ke next video pada. Till then, bye, take care and God bless you. As usual, I love you all guys. Bye.